Hallo en welkom by Fokus op die eerste Sondag van Oktober. Ek is Lenet Francis. In vanaand se program praat ons in diepte oor die toename in mensenhandel in Suid-Afrika en hoe nuwe wetgewing die tipe misdaad kan en moet bekamp. Navorsing toon dat die smokkel van veral kinders tussen die platteland en groot stede toenemend plaasvind. Ons het vroeër vandag die begin van 'n bewustheidsweek teen mensenhandel by Freedom Park in Pretoria bygewoon, waar die kwessies met rolspelers bespreek is. Dis die begin van die bewustheidsweek teen mensenhandel in Suid-Afrika wat al gister hier by Freedom Park in Pretoria afgeskop het. As deel hiervan stal 44 Suid-Afrikaanse kunstenaars hulle kunswerke uit om die belangrike boodskap oor te dra. Vanaand is een van my gaste die kurator van die Freedom Exhibition, dis hoe die uitstalling heet, Marisa de Lange, en ons gesels ook met kaptein Sandra Chauke van die Valke en sy is 'n ontleder op die gebied van mensenhandel. Baie dankie vir julle tyd vanaand hier op Fokus. Marisa, hoe het julle besluit op die tema vir hierdie uitstalling, want dit is baie indrukwekkend? Baie dankie Lenet. Lenet is omtrent so jaar en 'n half terug met die Freedom Climb wat die klomp vroue Kilimanjaro gaan uitklim het, wat ek eintlik die eerste keer bewus geraak het van mensenhandel. En ek het toe een kunswerk gelink met die vryheidsuitstalling, met die Freedom Climb, en het toe gesien wat een kunswerk kan doen en begin droom oor wat 'n hele uitstalling kan doen. Die verskil wat dit kan maak en die bewustheid wat ons kan bring en die fondse wat ons kan insamel. So die tema was vanuit die staanspoor dat kunstenaars mensenhandel moes uitbeeld. Ja, en almal van ons moes maar eintlik 'n bietjie navorsing gaan doen, want ek het nie eers geweet hoe om dit te spel nie. So ons het, elkeen van hulle het gegaan en navorsing gaan doen, en daarom is daar ook so 'n wye verskeidenheid van aspekte van mensenhandel wat hier uitgebeeld word. Het julle vir hulle 'n spesifieke opdrag gegee in die rigting waarin hulle wou beweeg, die boodskap wat hulle sou wou uitdra? Weet jy, ja, ook oor die formaat. Ek het gedroom van die begin af dat hierdie uitstalling sal toer deur die land. So ons het vir hulle 'n standaard grootte gegee om in te werk, en dan nou ook die tema, en ook so, ek het vir hulle 'n informasiepak uitgestuur met 'n paar DVD's en 'n boek wat hulle kon deurwerk, en van daar af het elkeen maar sy eie ding gedoen. Ons gaan nou deur die loop van ons gesprek wat ek en jy gesels vir ons kykers net so 'n idee gee van die kunswerke wat hier is. Maar hoe moeilik, maklik was dit om te besluit aan die einde van die dag, hierdie is die 44 wat hierdie tema die beste uitbeeld? Dit was baie interessant, want ek het half 'n 40 getal in my kop gehad en ek het presies 44 inskrywings gekry. Daar was 'n baie kort tyd waarin kunstenaars kon reageer op die uitnodiging. Hulle moes binne 6 weke iets gaan navors en 'n konsep bymekaar kry en 'n kunswerk maak. En op die ou ende het ek niemand weggewys nie. Dit was presies 44 wat ek gekry het. As jy byvoorbeeld spesifieke temas, ek sien nou meer hier aan my regterkant is soos hakkies draad wat 'n hand wat probeer deurbreek. Is dit die soort intensiteit wat jy ervaar en wat jy sien in al die werke, of is daar meer subtiele onderliggende boodskappe ook? Weet julle net, ek dink vir my is daar's genoeg van die wreedheid en van die aakligheid daarvan. So dis hoekom ons dit ook die Freedom Exhibition noem. Ek het vir die kunstenaars gevra, kom ons kyk of ons kan uitkom by 'n boodskap van hoop. Dat ons 'n bietjie hoop bring in hierdie donker tema. En ek moet sê, ek kan nogal die deurlopende draad daarvan is vir my 'n boodskap van hoop. En tot hoe lank kan mense dit besigtig? Hier by die Freedom Park kan ons nog tot die 30ste van Oktober die uitstalling besigtig. Die uitstalling gaan die hele maand hierso hang. Ons het hierdie week baie geleenthede wat hier plaasvind, werkswinkels wat hier plaasvind, maar die werke sal nog te besigtig wees vir die hele maand. Marisa was saying that she hopes that the exhibition here will bring a message of hope. Are you hopeful when you look at the new legislation, Captain Chauke, that the work of the Hawks will be really much easier? You'll be able to expedite a lot of the cases that you maybe in the past weren't able to successfully prosecute. Are you excited? Are you relieved? Are you hopeful about this new legislation? Thank you very much, Lynette. What I can say is that even though there was no legislation, we were using little pieces of the legislation like a Child Act and the Sexual Offences Act. Also the POCA Act, we're using it.
with the new legislation, I'll say it's just a bonus to us, which will take us to another level. But I'll say, even though it wasn't there, but we were doing it. And we will do more with this. But the fact that things weren't in place, and thank goodness it is now, how did that hamper the quality of investigations in the past? The thing is, with the pieces of legislation, you don't address everyone that is involved. So with this legislation, there's a lot of people that we're going to address once we're dealing with our investigation. Because that one was just like focusing on maybe the main perpetrators and other people that are facilitating the whole process. It was difficult to get to them. So with this, to the syndicates, for example. Yes. So with this, it is dealing with the whole thing of human trafficking. Everyone that is involved will get to those people, and it will give us much. There will be much impact on the addressing of human trafficking. In the past, there's been a lot of criticism that there weren't really units in place that could adequately address and complete investigations. How have you strategized? What is the response going to be when we start implementing? Are the Hawks geared up to be able to respond effectively? What I can say on that one is that I won't dwell on the numbers, but what I can say is that we have enough resources to deal with human trafficking once the legislation is in place. We've got people in the provinces, we've got provincial coordinators that are having people working with them. So I don't see anything that will stand in our way to not deal with this. We've got people, national head office, we've got analysts, we've got everyone involved. So with this, I don't see any problem coming and... Give me some insight into what the strategy is, because now we've got the legislation, we need implementation. What is the response going to be from the Hawk side, and how are you going to liaise with other governmental departments, for example? At this stage, there are reaction teams in the provinces and there are interdepartmental committees. With the reaction teams, there are 6 provinces. With that, and interdepartmental committees is 4 provinces. This is the process. So we can't say we've got everything in place, but we're getting there. And what I can say again is that our main provinces, they are covered. And whatever that is happening, we can take our resources to anywhere. So I can say we're fully there and we can do anything once the legislation is in place. You said earlier on the problem in the past has been that we had pieces of legislation, and now this is more of a comprehensive approach, I would imagine. So what, for example, if we had a case in South Africa tomorrow, what would be the procedures that needs to be followed? Where are these units? Who's going to liaise with whom? Right now, we've got provincial coordinators, like I say. The report starts at the station level. We've got 08600 1010 where people can report those, and there is escalation processes where it will be taken to the provincial coordinators. Once it is there, there are committees in the provinces, interdepartmental committees, that will address this. Because human trafficking, you can't deal it with, I say, Hawks will address this. We need other departments to help, because there's a lot of things that are involved in. So quickly, just before I say goodbye to you, I wanted to find out, a lot of other countries, particularly their response has been to human trafficking is to have hotlines where civil society could phone in. Do we foresee a hotline in South Africa where people who are aware of trafficking happening, where they would be able to phone to, and not just 10111? That one, I'm not sure. Right now, what I can say is that our 08600 1011 is what we have, and people can freely use that anytime. And with regard to addressing that, we've got a champion. We giving her everything, and she's making sure that everything is being addressed. So I don't see anything wrong going there with that 08600 1011. They can just go through it, and maybe in the future, like now, what I can say to you, like for example, last year, the DP said we had 19 cases. So with that, I think it's not maybe much enough maybe to have maybe specified units where we can say we are going to deal with this. What we have right now is sufficient to deal with what we are dealing with. 08600 1011 is also sufficient to deal with what we are dealing with. I don't know, maybe in the future, maybe one day we can think about that. Are you satisfied that the amount of units and resources that we have is more than adequate to combat human trafficking in South Africa? Yes, I can say so.
Beside the provinces, we've got the national head office. National head office can be deployed anywhere. There are task teams, even within ourselves. We can, even if there's a threat, depending on the threat, we can form up a task team to address the specific threat. So I don't see like any problem with addressing anything. We can deal with anything. Well, we are ready. Op daardie optimistiese noot van kaptein Chauke moet ons ongelukkig eers gou 'n breek neem, maar as ons terugkom, sit ons hierdie gesprek voort en ons kyk wat die verantwoordelikheid is van die departement van maatskaplike ontwikkeling byvoorbeeld en of hulle werklik waar ook aan boord is. Fokus. Ons is hier by Freedom Park in Pretoria waar ons gesels met die aanvang van bewustheidsweek teen mensenhandel in Suid-Afrika. Voor die breek het ek gesê ons gaan spesifiek gesels met die departement maatskaplike ontwikkeling om te hoor of hulle aan boord is. Is daar strategieë in plek as daar dalk môreoggend, maandagoggend 'n slagoffer op hul voorstoep sou beland? Ons gesels eers met Marcel van der Walt. Marcel was voorheen by die Valke en hy is nou by die departement polisiepraktyk by Unisa. Marcel, baie dankie vir jou tyd. En dan gesels ons later met Momoloy. Tsolo Molloy, sy is by die departement maatskaplike ontwikkeling. Thank you also for your time this evening, me. Thank you very much. Marcel, waar is ons nou in terme van die implementering? Want vir so lank het ons in afwagting gesit, vir so lank het ons kritiek gelewer en gesê ons moet hierdie wetgewing op skrif hê sodat ons kan begin kinders red en vroue red en hulle beskerm. Maar waar staan ons nou? Okay, Lenet, die wetgewing is op skrif. Dis geteken en ek dink waar ons op hierdie stadium is ons wag nou vir hierdie wet om effektief te raak, waar dit eintlik nou wel kan gebruik word. En huidiglik die huidige wagperiode is regtig vir departemente om dan verslag te gee oor hulle gereedheid om per departement hierdie wet te implementeer. Dit help glad nie, die polisie is reg soos wat kaptein Chauke gesê het, hulle is reg om die werk te doen nie, maar ons leemtes in ander departemente. So dit is waaroor dit nou gaan. Wat is die leemtes wat jy identifiseer het en wat jy by polisiepraktyk by Unisa byvoorbeeld sien? Wel, uit praktyk uit, Lenet, kan ek vir een van die grootste uitdagings wat daar was in die verlede, is werklik die gereedheid om te kyk na die slagoffers. Jy weet, ons sukkel van die grootste probleme met die mense wat hierop reageer en nie net in die regeringssektor nie, maar ook nie regeringsorganisasies werk met slagoffers waar daar groot uitdagings is, soos hulle sê in Engels psychosocial dynamics, waar het kom by dwelmprobleme en afhanklikheid. Jy weet, hoe hanteer ons hierdie mense? Ek dink net mensenhandel daag alles uit wat ons dink ons weet van ons werk. Jy weet, dit bied net soveel verskillende nuwe dinamika. So definitief shelters, jy weet, plek van veiligheid. Is daar genoeg van hulle? Is hulle gereed om te kyk na die slagoffers? En ek dink net van die ander kant, meer van die polisiekant af, is regtig waar om bietjie meer onkonvensioneel te werk te gaan met hierdie georganiseerde misdaad syndikate. Tradisionele en klassieke speurwerk gaan ongelukkig nie werk nie. Jy weet, ons het meer tyd wat ons daarin moet sit, meer proaktief en slimmer begin werk. Jy weet, ja. Is daar genoegsame samewerking tussen byvoorbeeld die Valke en die nasionale vervolgingsgesag? Want dit help nou nie, jy het hierdie wonderlike wetgewing, maar hulle vat nie hande saam in wie gaan verantwoordelikheid aanvaar vir wat nie. En wat was in die verlede die probleme om ten volle oortreders vas te vat en hulle byvoorbeeld tronk toe te stuur? Kom ons begin met 'n voetnoot, hulle net. Internasionale navorsing daar was nou onlangs 'n studie gewees waar daar 21 verskillende organisasies geïdentifiseer is wat moes werk maak van een 15-jarige slagoffer wat gered was. Dit is in Amerika. Nou, as ons kyk na die kapasiteit wat 'n land soos Amerika het om hierdie probleem aan te spreek, en ek dink die uitdaging hier is totaal en al presies waarin jy raak, nou daai samewerking tussen departemente. Ons kan nie bekostig om in silo's te werk. As ons nou in silo's werk, gaan dit definitief lei na die verlies van lewens. So ek dink dit is ook 'n ander aspek. Jy weet,
die case conferencing beginsel waar ons almal op een tafel sit en sê hier is die saak wat ons het, hier is die tekortkoming en dis wat gedoen moet word. En ek is nie seker of ons al op daai gereedheidsvlak is waar elke departement weet presies wat sy verantwoordelikheid in elke saak is nie. En dit is 'n definitiewe uitdaging wat ons aan aandag moet gee. Memelo, is the Department of Social Development geared up, ready? Do they have the capacity? Yes, the Department of Social Development is ready. We have started as far back as 2008 to identify shelters that could accommodate victims of human trafficking. And that was precisely in preparation for the World Cup, because already we had been indicated to us that there might be trafficked women and children in our country during the World Cup. And that's where we started preparing ourselves as a department. And we have identified 13 shelters, which we trained, accredited, and made sure that they go through a program, which is a 9-week program, called Restoration and Healing Program, to make sure that they are able to identify, assess, and also be able to accommodate victims of human trafficking. And where are they? Are they nationally, these 13 that you refer to? Yeah, they are national. We've got 2 in Gauteng, 2 in the Western Cape, and all the other provinces 1-1, because we needed just to prepare ourselves for the World Cup. But now currently we've already now visited 17 additional shelters to prepare them for accreditation. Well, we've often heard how so many people lament the fact that we don't have enough social workers. Surely there's a need for additional training. It's no use you have shelters, but the people that work there don't really know how to deal or what these services can do for victims. Is there specific programs in place that's going to be possibly rolled out to train those social workers, to even have other therapists, for example, trauma counselors involved? Yes, the very program that I'm referring to, which I'm calling the Rehabilitation and Training Program, is the training manual that we are training social workers to make them empowered to be able to identify and also be able to assess if this is indeed a victim of human trafficking. We also engaged UNISA recently also on trauma counseling, a 5-day program to ensure that all our social workers now are being retrained, not necessarily that they don't know how to do trauma counseling, but it's just a refresher course for them to continuously be trained on trauma counseling to see how they can be able to handle all the victims of women, not necessarily with women trafficking also, but also with domestic violence. How do we create a consciousness in South Africa, particularly with civil society, to respond when they think something is happening, when they respond to when they assume there might be trafficking happening, when their family, brother or sister or niece is being sold either into slavery or to sex work or labor? Okay. I'm in the program called Victim Empowerment Program, and I just want to reassure you that our program works very much with NGOs, which is non-governmental organizations. The very shelters that I'm referring to, only 2 are state-run shelters, but the rest are run by the non-government organization. So they are working very closely in partnership with us, and we make sure that they also do advocacy and awareness on human trafficking. We have also developed 2 programs, not programs, but pamphlets that indicate the do's and the don'ts of human trafficking, and also to ensure that all our service providers are able to identify and assess victims of human trafficking. There are pamphlets that we have done to do that. Vind jy mense wat bewus is van hierdie soort oortreders of is 'n spisie dat mense werklik waar hierdie nommers, tolvrye nommers bel, dat mense dit gaan rapporteer, of bly ons almal net in ons hoekie stil en mailband onsself terwyl kinders om ons en vroue om ons so mee handel gedryf word? Wie julle net, dis 'n goeie vraag. Ek dink net ek het voorheen gesê mensenhandel daag alles uit wat ons dink ons weet. En ek dink soos hulle in Engels sê, the bar is raised on our responsibilities. Jy weet, en ek dink dit kos vir ieder en elke persoon in ons gemeenskap om hierby in te koop. Jy weet, en om nie 'n blinde oog te draai op dit nie. Jy weet, maar jy weet daar was wonderlike suksesse tot en met nou en ons kan nie verby dit kyk nie en wonderlik. Maar ek dink daar's soveel dinge wat nou moet gebeur net en ek dink onder andere, jy weet, ek dink wat bitter belangrik is wat ook bygedra het tot hierdie sloering van hierdie wetgewing is van het ons mensenhandel in Suid-Afrika. Waar is die statistieke? Parlement wil statistieke hê. En deel van daai probleem is
ons het tot op hede nog nie, wat ek van weet nie, goed geoliede databasisse wat hierdie data opneem en analiseer, wat regtig 'n goeie breedvoerige verstaan van die probleem het, jy weet, en ek dink dit is net so belangrik. Ten minste is hierdie 'n beginpunt. Definitief. Ten minste is die wetgewing nou in plek en as al hierdie departemente saamkom, dan kan ons werk hiervan maak. Baie dankie vir julle tyd vanaand hier op Fokus en die bydra dan. So ons moet inspring, ons moet laat hierdie wetgewing vir ons werk en nie andersom nie. Bly ingeskakel. Ons is nou terug met Fokus. Welkom terug in Johannesburg. Regisseur Karen Dorwiel berig dat Suid-Afrikaanse wetenskaplikes meen indringende navorsing is nodig om beleid te vorm oor fracking of hydrobreking. Moet nie hierdie volgende storie misloop nie. Hierdie gas kom uit 'n ou soekorboorgat in die Karoo. Minder indrukwekkend, maar eintlik belangriker, is die water wat ook uit hierdie boorgat kom, vanuit 'n diepte van sowat 3000 meter onder groot druk, maar sonder 'n pomp. Nou meen wetenskaplikes dat navorsing op water soos hierdie van die uiterste belang is om Suid-Afrika te help om die regte besluite te neem oor fracking of hydrobreking. Dit is nou volgende week en in die vroeë 60er jare het een van Suid-Afrika se mees opspraakwekkende politieke sluipmoorde skokgolwe deur die wêreld gestuur. Volgende Sondag aand draai ons die geskiedenishorlosie 'n paar dekades terug en vra 'n omstrede vraag oor heldeverering wat heel party fokuskykers waarskynlik warm onder die kraag gaan laat. Nog 'n storie wat u nie mag misloop nie. Everybody was very happy. The man had got his just desserts. Tsafendas became a great hero among our people generally. Ek sal beslis volgende week die program moet kyk. Dit was dan veral vir vanaand. Kykers se kommentaar en voorstelle is soos altyd baie welkom. Skryf net die woord fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. Word gerus ook 'n lid van ons fokusgroep op Facebook en volg ons op Twitter by Fokus ZA. Van my, Lenet Francis en die res van die Fokus span, totsiens dan. Tot volgende Sondag aand.